mu gihe Donald Trump atangaje cyane yuko igihugu cya Iran nta ntwaro gisigaranye kandi ko igihugu cya Iran nta gisirikare gikomeye gisigaranye kandi ko igihugu cya Iran nta bwirinzi bwo mu kirere gisigaranye kandi ko igihugu cya Iran nta bijyanye n'intwaro za misile gisigaranye, ko byose igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifatikanyije na Israel, ngibyo byose imbaraga za Iran barazisenye barazishegesha. Kugeza ubu ngo Iran ngo nta ntambara ishobora guhagarara imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo irwane ngo iyitsinde. Kugeza ubu ngo Iran ntabwo yahagarara imbere y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zaba indege, haba ku butaka, haba mu kirere, haba mu mazi. Ngo Iran nta mbaraga ifite zo kuba yahagarara imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubw'ibyo ngo Iran igomba kwemera ibyo bayisaba, kubera ko nta bundi bubasha ifite, nta yandi mahitamo ifite yo guhagarara imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikemera ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba, yuko igomba kurekura ubutare bwa uranium yari imaze igihe itunganya mu rwego rwo kwikungahaza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igapakira ubwo butare bwose bwa uranium ikabujyana nk'uko byasabwe cyane mu nama yabereye i Pakistan, yari ihuje Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abadiplomate bayo ndetse n'abadiplomate ba Iran, yuko Iran igomba kurekura ubutare bwa uranium. Kandi si ibyo gusa, kandi ko igomba kwemera kurekura umuhoro wa HORMUZ ikawufungura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikawukontora mu rwego rw'ibijyanye no kunyuzwamo ibicuruzwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomoka ku mavuta byerekezwa mu bice byose bikubiyemo cyangwa se birimo inyubako za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri aka karere k'uburasirazuba bwo hagati ndetse no muri Amerika burundu. Nyamara Yesu yaravuze ati hazabaho intambara ndetse n'impuha z'intambara hirya no hino ku isi. Muri izo mpuha z'intambara ndetse n'intambara biri kubera hirya no hino ku isi, impuha z'intambara ziragaragaza ko ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika CNN kuri ubu ngo bwamaze gukandagira amakuru yuko nubwo bwana Donald Trump atangaza yuko igihugu cya Iran bagishegeshe ko nta mbaraga gisigaranye, izi mpuha z'intambara ziragaragaza yuko CNN yakandagiye amakuru ko Iran hari intwaro ebyiri isigaranye iri gukoresha mu rugamba. Izo ni intwaro ziri guturuka mu gihugu cy'Uburusiya, izindi zigaturuka mu gihugu cy'Ubushinwa. Intwaro ya mbere igihugu cya Iran ngo kiri kwitwaza ku mirongo y'urugamba, ngo ni intwaro kiri guhabwa n'igihugu cy'Uburusiya. Intwaro yiswe guhabwa amakuru n'ubutasi bw'igihugu cy'Uburusiya. Igihugu cy'Uburusiya kiri gukoresha ubutasi bwo ku rwego rwo hejuru kumenya amakuru n'imipangu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugaba ibitero kuri Iran. Iran nayo ikabasha kubyaza amakuru cyangwa zikabaza kubyaza umusaruro ayo makuru iri guhabwa n'ubutasi bw'Uburusiya, amaze ikamenya uko yitwara muri uru rugamba ihanganyemo cyane na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ntwaro y'ubutasi bukomeye cyane ngo ikomeje kuzengereza imirongo y'urugamba ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugeza ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kwibaza icyo bagomba gukora, kandi hakaba hari ikarita yindi ngo bagiye gukina tutazabura kukugezaho kandi tutari bure kukubwira ahangaha ku isi ya Bibiliya ntukuru urushinge rwawe. Reka nkwingenge niba urugamba rugeze hano ntiwibagirwe gukora subscribe no gukanda kuri icyo gikumwe kiraba hejuru kugira ngo ufatikanye natwe kugeza ubutumwa kuri benshi, turebe ko benshi bazamenya aho isi ivuye bakamenya naho yerekeza, kubera ko ibi byose nje kukubwira ko birimo birategura umunsi w'imperuka. Indi ntwaro ya kabiri igihugu cya Iran kiri gukoresha nyuma y'iyo ntwaro ya mbere kiri gukura mu gihugu cy'Uburusiya, ariyo ntwaro y'amakuru iri guhabwa n'ubutasi bw'Uburusiya. Indi ntwaro ya kabiri ngo iri guturuka mu Bushinwa, ni intwaro y'ibijyanye n'imesire n'ubwirinzi bw'ikirere bwo kurasa kandi bagahanura igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagahangana nacyo rwose ku mirongo y'urugamba. Iyi ntwaro rero ngo nayo ngiri kuza ari karundura nk'uko impuha
z'intambara ziri kugaragaza yuko ngo CNN yakandagiye amakuru yuko igihugu cy'Ubushinwa kiri guhereza Iran intwaro zishingiye kuri misile zihanura indege kandi kazihereza n'ubwirinzi bw'ikirere ng'izi misile ziva mu Bushinwa akaba arizo Iran iherutse gukoresha ubwo yahanuraga kandi gasenya indege ku bwinshi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika aribyo byakubiyemo guhanura indege F-16 byatumye umupilote wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amanuka mu mitaka y'ubwirinzi bw'iyi ndege bukamutya kumutura mu misozi ya Iran bigatuma igihugu cyose cya Iran gihaguruka kigaha abaturage imbunda ati nimugende muzenguruka imisozi n'imihanamanga mushaka umunyamerika nimumufata mumuzane. Iyo ni bori ikomeye shatoza musya tumuhindura ubutare bwa Iranium bari gushaka muri aka karere k'uburasirazuba bwo hagati. Nindiro ubashe guhagarika izi ntambara za mwene muntu zikomeje kuzengereza isi ngo mwene muntu aryamasinzire. Yesu yavuze ko zitazashira n'amahoro ntabwo azahora keretse ubwe nizira agatsembaho urupfu n'ibyaha kugeza ubu kandi kugeza amagingaya. Umva iki impuha z'intambara ziri kugaragaza muri aya masaha kandi kugeza kuri uyu munota biragaragazwa yuko ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo icyatumye zimanukana igitero mu muhoro wa HORMUZ ngo ni ikarita. Impuha z'intambara ziragaragaza yuko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagurukanye ikarita yitwa gufunga uyu muhoro wa HORMUZ hagamijwe gukumira ngo amato yose atwara ibicuruzwa bishingiye kuri peteroli n'amavuta byerekezwa muri Iran kandi ibindi bikava muri Iran byerekezwa mu bindi bihugu bituranye na Iran hakoreshejwe iyi nzira y'amazi. Iyi mpamvu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zafunze uyu muhoro wa HORMUZ ndetse n'ahandi hantu hose h'amazi ibihugu bishobora gukomoka kandi bikomora ibicuruzwa bibishyira Iran ngo ni ikarita irimwe amayeri cyane kugira ngo babashe gukumira igihugu cy'Ubushinwa nticyongere kuzana intwaro bazinyujije mu nzira y'amazi ngo bazijyana mu gihugu cya Iran maze Iran ibure icyo igomba gukora intwaro zigombe ziyishirane amaze yemera imanike amaboko ikora ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayisaba. Mbese iyi karita koko iraza gukunda, iyi karita iraza kwemera Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraza kubasha guhagarika kandi bakumire ibikorwa by'Ubushinwa muri uyu muhoro wa HORMUZ. Kandi twamaze kumenya yuko impuha z'intambara ziri kuvuga yuko afande uyobora igisirikare cy'Ubushinwa kirwanira mu mazi Donge June yavuze yuko ngo nta nzira n'imwe nta muntu n'umwe ubaho ushobora kubuza igihugu cy'Ubushinwa kunyura mu muhoro wa HORMUZ kandi ngo ntabwo bazabahagarika kujya kugura amavuta cyangwa ibikomoka ku mavuta na peteroli muri Iran. Ninduro bigiye kugenda bite ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziraza gukomeza kwemerera igihugu cy'Ubushinwa n'amato yabo ibikorwa by'urujya n'uruza muhoro wa HORMUZ bajya muri Iran kandi bamaze gukandagira amakuru ke mu ntwaro Iran isigaranye iri kuzikura mu Bushinwa. Niki kigiye gukurikiraho? Niki kigiye gukurikira? Biraza kugenda gute? Mbese Leta Zunze Ubumwe za Amerika iziraza guhaguruka zihangane n'Ubushinwa, zihangane n'Uburusiya nabwo buri gutanga indi ntwaro yitwa amakuru bikayahereza Iran maze Iran bigatuma ibyaza ayo makuru umusaruro bigatuma imenya uko yitwara ku mirongo y'urugamba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziraza guhangana nabwo n'Uburusiya. Mbese koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gukora iki? Kandi biri kugaragara ko iyi ntambara iri kuyirwana yonyine si igihugu cya Israel bafatikanyije muri uru rugamba. Biragaragara yuko ibihugu byose bahuriye kandi bibumbiye muri OTAN
nabyo biri kwanga gufasha leta zunze ubumwe za Amerika muri iyi ntambara. Kugeza ubu ngubu impuha z'intambara ziragaragaza yuko leta zunze ubumwe za Amerika zahamagaye Ubwongereza ngo babafashe muri uru rugamba, ariko Ubwongereza buravuga ati reka nta mbaraga dufite zo kuza kukirimbana, nta mfundiko dufite mu maguru zo kugira ngo duterane imitego, ntabwo turi buze muri uru rugamba. Kubera iki rero leta zunze ubumwe za Amerika zashakaga ko Ubwongereza buzana ibikoresho byabwo n'amato yabwo yagendera munsi y'inyanja, ngashinzwe gutegura ibisasu byatezwe munsi y'inyanja muri umuhoro wa HORMUZ, amaze ngo aya mato y'Ubwongereza aze akuremo rwose asenye ibisasu bya Irani. Kandi ibisasu bya Irani nyine twasanze nibyo bakura mu Bushinwa nk'intwaro nyine bari gukoresha, bakura mu Bushinwa bakabitega munsi y'amazi kugira bizasekagura amato ya leta zunze ubumwe za Amerika. Noneho leta zunze ubumwe za Amerika nazo ziti yewe Bwongereza, United Kingdom, ngwino rwose uzane imbaraga zawe nawe dufatikanye nk'abantu duhuriye muri OTAN, dutegure ibi bisasu biri munsi y'amazi bitaduturikana bigatuma rwose bitugiraho ingaruka. Ubwongereza buti reka ntabwo turi buze mu ntambara. N'ibindi bihugu nabyo leta zunze ubumwe za Amerika ziherutse kwiyambaza ngo baze bafashe mu ntambara, nabo baravuze bati ntabwo turi mu ntambara. Urugero nk'igihugu cy'Ubufaransa cyaravuze ngo ntabwo kiza mu ntambara. Ibyo byatumye bwana Donald Trump avuga ngo ka Macron ngo ni akagabo rwose gatinya intambara, kubera ko ngo kari kuzengerezwa ngo n'urushinga umugore ngo yagakubise, ngo nuko rero ngo buriya nyine ngo ntabwo ngo gashobora ngo kwemera iby'umugabo mugenzi wako ngo akabwiye, ngo kubera ko ngo karacyari gutinya umugore. Mbese ko cy'umuntu w'umugabo rwose afata umugabo mugenzi we akamufatira mu rwara ngo katinya umugore, ngo ntabwo kubera gusa ko yanze kuza kumufasha mu ntambara. Rero biragaragara ko ibihugu byinshi byo muri OTAN bitari kwemerera bwana Donald Trump na leta zunze ubumwe za Amerika n'Israel kuza kubafasha mu ntambara yo kugira ngo bigarurire cyangwa se bapfukamishe Iran. None leta zunze ubumwe za Amerika baraza kubasha gupfukamisha Iran, kandi Iran ifite indi ntwaro iri gukura mu Burusiya n'intwaro iri gukura mu Bushinwa. Amerika iraza guhangana n'ibyo bihugu byombi. Kora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane, tazabura amakuru hano ku isi ya Bibiliya, tazabura notification zikumenyesha isivuye naho igeze. Ibi byose mbanje kukubwira ngo dore kanguka ube maso, dore ni ibimenyetso by'iminsi y'imperuka, isi igiye gushirana no kwifuza kwayo. Impuha z'intambara nk'uko Yesu yabivuze rero biri kugaragaza yuko izo ntwaro zombi Iran iri gukoresha mu Burusiya no mu Bushinwa zikomeje gushyigikira kandi zigafata Iran amaboko. Biragaragara neza ko niba leta zunze ubumwe za Amerika bamaze gukandagira ayo makuru, bagiye gukora iki bagiye gukora kugira ngo izo ntwaro bazihagarike, amaze babashe gupfukamisha Iran burundu, nk'uko Donald Trump bitangaza yuko Iran nta ntwaro igisigaranye. Bigiye kugenda guterera ni iki kigiye gukurikiraho? Reka nkwinginga banangiwe ntuku ubushinge rwawe hano ku isi ya Bibiliya kugira ngo natwe tugumye tukumenyeshe ikigiye gukurikiraho. Nibyo bagiye gukora n'ikarita leta zunze ubumwe za Amerika zigiye gukina. Hari indi karita leta zunze ubumwe za Amerika zigiye gukina, nidugumye gutunga turushi tukaba twayikuruye neza, turaza tuyikumenyeshe kugira ngo umenye aho isi uvuye naho igeze, kugira ngo uzabashe gungubuje uzatera, kuko isi iri bugufi gushira no kwifuza kwawe. Nakubwiraga nti ibi ni ibimenyetso by'iminsi y'imperuka, nturangare, bamaso kanguka, dore isi iri bugufi gushirana no kwifuza kwayo, ntujye kure. Natwe turabakunda. Shalom. Hari kupyonda kuri subscribe kugira ngo utazabona notification z'isi ya Bibiliya turi kumwe naho mukanya.